muri ya Copa del Rey bavugaga umukino ubanza nanone bakinye Atletico Madrid banganye 4-4 hari umukino wo kwishyura uzaba ku itariki 2 n'ubundi Atletico izongere bakire kuri Riyad bazayitsinda none bayisezerere finali amahirwe menshi ko bazahora na Real yatsindaga Sociedad yego. Hanyuma undi mukino wavugije abantu benshi cyane, abantu baribaza niki cyabaye kuri Liverpool nyuma yo gusezera mu minsi 5 kuko asezerewe ku wa kabiri irongera itsindwa ku cyumweru babuze igikombe basizwe na Newcastle United ibitego 2-1. Abantu baribaza bati se Madrid na Mosala dushyiramo iki kimenyetso cyabihwanye aho atagaragaye mu mukino n'ubundi Liverpool ngewe reka ntabwo mbitekereza muri angle yego tujye muri detail gatoya gutsindwa na Paris Saint-Germain turebye iteranyo cy'imikino yombi yabahuje na Liverpool Paris Saint-Germain yarushaga kipe ya Liverpool ariko ntabwo bisobanura ko Liverpool yari ku rwego rwo hasi yari ku rwego rwiza. Iriya performance ya Paris Saint-Germain ekipe yose bayishoraho bashobora kwitsinda sibyo ni imwe makipe meza ku isi uyu munsi ifite umutoza mwiza barakina umukino wegeranye wihuta bakinyi bakiri bato badashaje. Ntabwo Liverpool yasezerewe na Paris kuko Liverpool yari mbi no Paris Saint-Germain yari hejuru cyane ahubwo iriya match nanone ya Paris Saint-Germain gusezererwa bishobora kuba byabafexe cyane kuri match ya Carabao Cup. Ntabwo exit ya Champions League ashobora guhereza amahirwe yo gutwara Ballon d'Or ku mukinnyi nka Mo Salah. Iyo exit ntabwo ntekereza ko hari aka motivation na gato kasigayemo kuri match ya Carabao Cup. Ni igikombe ni major trophy ariko ntabwo bacyubaha cyane nka Champions League, ntabwo ari igikombe cyaguhesha n'ubundi Ballon d'Or. So abakinnyi bashobora kuba baje muri match ko nabonye Sirtu nka Salah n'abandi bakinnyi bakuru batari motive cyane, ariko nanone ugaterura equipe ya Newcastle kwizigira Newcastle ni makipe akomeye mu Bwongereza itsinda uwari wese ishobora gutsinda Arsenal ishobora gutsinda Man City. Twibutsa abantu ko equipe ya Newcastle yageze kuri umukino wa nyuma itsinda Arsenal umukino ibitego 4 arere tour 2 ikubita yihuta cyane niba igera kuri finale isezere Arsenal arere tour ni ikipe ifite capacity yo gutwara icyo gikombe Ediho indabuze arazikwiye. Hanyuma ikindi no motivation nicyo nshaka kuvuga ku makipe yombi ni motivation zitandukanye. Umwe afite deception ko yasezerewe muri major trophy nka Champions League agiye gukina finale ya Carabao Cup ari état d'esprit shobora kubitare hejuru ugiye gukina contre Newcastle yafashe niri appearance ya Wembley hari finale igikombe cy'isi. Newcastle kwa gutwara igikombe cyo mu Bwongereza major trophy muri 1955 batwara FA Cup batsina Man City 3-1 niyo mpamvu n'imyaka 70 batwara icyitwa igikombe bashira niyo mpamvu bonaga bari basaze bose Newcastle aranishira watsinze itego byinshi mateka Premier League ntabwo yitwara igikombe na kimwe. Eddie Howe wavanye muri relegation battle akabagira equipe ishobora guhanganira ibikombe ku rwego nkuru. Obo iki gikombe nakurikiye interview ya Bruno Guimaraes mediateur umunya Brazil yanalize we yavuze ngo nicyo kintu kiza kimbaye mu mibereho yanjye yose. Urebye emotion za Danny Burn bana baba bari kuriye ku mihanda hariya mu makaritsiye za Bana kora ya mbere yamagwa mu ikipe y'igihugu ndana itashyiramo n'igitego kuri motivation accel ya makipe be navuga ko hari difference cyane. Liverpool ntabwo iki gikombe yari gishyegeye cyane nka bari bafite deception ya Champions League ariko kuri Newcastle yari do or die. Ni igikombe ba celebrate abana bagiye mu byo bita ma bathtub bajya mu mapiscine bara celebrate ijoro ryose banywe inzoga ngo Birmingham yose yasinze. Newcastle bita Newcastle Tyne abantu ngo Newcastle upon Tyne abantu bose ngo imitwiri muri Rafa no umugezi bafashe igikombe bacyuzamo byeri kera gikombe bayifasha bagisukamo byeri kiri umuco w'Abongereza buri wese agifataga kakigotomera kunywa hari byo bita drinking amajyaruguru yose y'Ubwongereza bara Newcastle no mu majyaruguru yose ngo yari yinutse urwengero ibyo bakoraga babyita chugging kugotome bagotome inzoga ni igikombe afashe igikombe cyiza ni igikombe cya mbere twaye nk'umutoza urumva yize gutwara igikombe ari muri Bournemouth mu cya kabiri ahanga yari bifashe nka finale ikomeye cyane kugira ngo yandike amateka yo gutera igikombe major trophy cyane. Ariko kuri Liverpool kwizi yaravuzeho uko abamagana baruvuze ngo niba yirika ku myaka 70 biragoye ko ari umuntu uriho w'umufana warebye Newcastle icyo gihe ukiriho kumva na umupira n'umuntu hejuru y'imyaka 10 hari imyaka 90 abenshi ntibakiriho. So Liverpool ariko muri title race basigayemo yonyine ya champion kuko urumva Champions League bavuyemo bari baravuye muri FA Cup ikindi ni cyese niba bavuye mu bikombe bitatu barasezerana n'agakipe gato ko mu cyiciro cyo hasi. So ntekereza ko ubu ngubu hasigaye amanota 12 hagati ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal 12 ya igikombe rasa nko baragikoza imitwe intoki
Liverpool ubu noneho nibwo igiye kongera kugira concentration major trophy isigaye ni championnat nacyo ni igikombe bakumbuye mu by'ukuri murabona Liverpool isa nkaho ari nshya irongera ikine neza ariko kameme inzo zo gutwara treble cyangwa se quadruple kuri Arne Slot byarangiye burundu ariko igikombe cya championnat cyo c'est sûr baragiharaniye barahanganye ibi byo gutsindwa kwa Liverpool ntugire ngo biroroshye cyane no muri championnat bishaka kubagura kuko buryo umutoza ukomeye nk'uko yari gutsindwa andi makipe n'abandi batoza baba bari kureba ngo amakipe yamutsinze yamutsindishije iki iyi pari yamutsindishije iki Newcastle mutsindishije iki vuga ngo iyo mugiye guhura aba yaramaze kureba neza intege nke zawe uburyo nawe yagutsinda nk'ubu Liverpool yamutsitakaje undi mukino umwe wonyine hahita hasigaramo amanota 9 yo ni Arsenal yaba yatsinze kandi harimo amakipe akomeye bagomba kuzakina ntabwo wavuga ngo Cecil Estete ko gikombe nta kibazo na kimwe afite urebye moraro muko bahagaze ntabwo ndagura igikombe byarangiye bro turi mu kwezi kwa gatatu harabura imikino oya nibatsinda imikino itandatu harabura imikino 9 nibatsinda 5 bazatwara igikombe araza 12 ni imikino ine bro nibatsinda 5 bazatwara ntabwo Liverpool ishobora kwipima morale yabo yamanutse n'ikintu gikomeye cyane ntabwo aburi imikino 5 imikino 9 isigaye Arsenal kigiye bijya bibaho scenario yatsinda yose yari Arsenal byo biraba bigashoboka ko yatakaza imbere igikombe Liverpool byarangiye amahirwe menshi nayaba ariko nyine morale bamanutse hari izindi karasike kwizigiye twawenda twanyura mu zindi championnat zabaye i Burayi nko mu Faransa bari bafite match komeye cyane ya classique ku munsi w'ejo equipe ya Paris Saint-Germain kuri Parc des Princes bari bakiriye equipe ya Olympique de Marseille OM bayibyiniyeho bayitsinda ibitego 3-1 ibitego bya Dembélé niwe wafunguye amazamu nuko Mendes ndetse na Leroy utsinze igitego Amine Gouiri watsindiye Marseille so iyi match nyuma y'iyi match mwumva uburyo championnat mugani wa France yongeye kuba Farmers League Paris Saint-Germain ifite amanota 68 Marseille ifite 49 amanota 19 y'icyunanyo turi mu kwezi kwa gatatu bari kuri journée ya 26 harabura imikino ngo singahe ni imikino nayo n'amakipe 18 barabura imikino 8 se barabura imikino 8 gutyo harabura 10 ahubwo bakina 36 bari kuri journée ya 26 yego harabura imikino 10 amanota 19 kwizigi it's huge ni menshi cyane hanyuma ahandi hantu hari ibintu nabyo biryoshye byiza mu gihugu cy'Ubudage hari match ya Stuttgart na Bayer Leverkusen mu Budage nabwo igikombe Bayern Munich navuga ko yaragitwaye byarangiye kuko equipe ya Bayer Leverkusen narebye uburyo yastragorinze kugira ngo itsinde Stuttgart byabasabye gukora ikintu kimeze nka remontada babatsinze ibitego 4-3 ariko urebye Bayern Munich uburyo yahagaze nayo niyo Berlin yari yahagabye ejo bundi banganya kimwe kuri kimwe 62 kuri 56 ni difference y'amanota 6 kuri jone ya 26 n'abakina imikino 36 bwarabura imikino 10 urabona ko Bayern navuga ko naho bisa nko biri kurangira nayo birasa nk'ibirangira ariko irimo rastragoringa nayo mu minsi ishize yatsinzwe na Kaboshu none yananiwe gutsinda Union Berlin nabyo byari bikomeye cyane mu Butaliyani hari match ya Atalanta na Inter Milan bo amakipe yombi yabonye amakarita atukura ariko ni title charge ya Inter Milan navuga yatangiye kubasiga kuko amanota 60-0 yego Carlos Augusto na Lautaro Martinez kugeza ubu equipe ya Napoli yari yananganyije n'ikipe ya Venezia navuga ko Napoli gikombe kukijugunya kireba Inter Milan ifite 68 Napoli 63 mwari 3 amakipe yo manganye imikino amaze gukina Atalanta 58 biracyari tight ariko muri imikino yanyu ubundi Napoli yari yarabasize ariko muri imikino navuga yanyuma phase retour Napoli gukora amanota menshi cyane kikombe cya Inter Milan muri saison izagitwara cyane yangira ngo mu Bwongereza murabizi ko ikipe ya Arsenal yatsinze Chelsea yari match komeye cyane Arsenal byatumye nyine ikomeza gushinga mangira umwanya wa Mikel Merino atsinda mpira muri niyo number 9 Chelsea yabuze Cole Palmer wagize akabazo k'imvune mu myitozo byanatumye no muri equipe y'igihugu ahita simbuzwa witwa Morgan Gibbs White wa musore ukinira equipe ya Nottingham Forest navuga ko no kuri match ya Arsenal Chelsea yaramumisinze cyane Man City yananiwe gutsinda Brighton baranganya Man City ihagaze ku mwanya wa 5 nabyo bravo kuri Man United yatsinze Leicester niyo kipe ya mbere mateka ya champion y'Abongereza kuva yabaho itsinzwe imikino 7 mu rugo itsinjije igitego mu izamu bakinaga nk'ibintu Rasmus Hojlund yatsinze ariko umwaka yawukuyeho rwose ndetse na Garnacho yeruka gutsinda mu kwezi kwa 12 na Alejandro Garnacho wagaragaye neza cyane umaze iminsi yitwara neza cyane